Rad od kuće postao je u posljednjim... ponovno? Rad od kuće posljednjih godina postao je veoma popularan i čini se da mnogo ljudi od kuće radi. Ja ne bih mogla da radim od kuće zato što mislim da kuća nije za rad. Odnosno, kuća jeste za rad, ali ne da se tamo sav naš posao preseli. Ne zato što je reč o nekim važnim granicama koje bi trebalo da se poštuju, nego kada čovek kod kuće radi, onda je pitanje da li on zapravo radi. A kada mu se posao useli u kuću, da li onda provodi vreme sa svojom porodicom i bližnjima ili je zapravo čitava kuća pretvorena u posao. Ideja da se posao i kuća sjedine, po mome sudu, zapravo govori o nečem drugom. Da se zdrave granice između obaveza i dokolice izbrišu i da čovek postane vremenom čak dezorijentisan i da više ne zna da li nešto radi ili ne radi, da li je nečem doprineo ili nije i da zapravo mora neprekidno da radi da bi navodno stigao do rezultata kojem teži, a taj rezultat neprekidno izmiče zato što se rezultat uselio u onaj prostor koji zapravo za te rezultate nije ni namenjen. Dakle, vi ne treba da ostvarujete profite kod kuće treba da se posvetite nečem drugom, a posao, bilo čime da se bavite, mislim da bi trebalo da ostane tamo gde mu je mesto, izvan kuće.